جوینا صباحی یا ماسه ششیا اپوزیسیون گلک گرنگه دبیجن اما پلانین خوش بو حکومت آشکارا بکنو دست پیکا مهادهاتی جی و کاندید خوش بو پست سرکوماری دیار بکن. اف پلانوان حتی چه قاسی جه کردان تیدا جهد گره پرسا کرد چاره سرده با اره نرینا تمام آلین اپوزیسیون وکیا پارتیا دوایی علی سر چاره سرکرنا پرسا کرد به تایبتی گوهرتنا مادین دستورا بنگهین شست و چلودو باورم جبرکو بگوهرتنا وان خال بندن دستورا بنگهین پرسا کرد نافدا و پرسه همو پیکاته و اول اندیل ترکیه چاره سر دبیتن لی دست حالات حتی نهاجی گوهرتنا وان بندن دستوره به بمبئی یعنی جی خلاصور بنافت که اره اگر هاتو اپوزیسیون بود از حالات دی چه سره پرسا کرد بهت دی چاره سر ببیتن یعنی جی اوت تنه پروپاکنده نه اره اگر نبود از حالات دی چه بکن چه پلانه که جبو کو جاده بگشتی و خلقی رازی کن جبو ده هاتوی خو جه هجای اشار ایدن روش لموانو چافداری سیاسی دی پرسم هجای اشار گلک بخیراتی کردستان 24 هندک جارا اپوزیسیون تشتی و هاد بیجه یعنی دیروکا ترکیه دا امکان تدانینه کو مروف بیجه تمام دیویا ببه یعنی افکار دیوره کرن مروف ها فهمده که بلکی اوانا تنه پروپاکنده بن جبو قازانچ کرنا کرسیا دست حالاته ها او هاتن کرسیه های نهامان همان تشتک نای گوهرتن تو ده همان فکر دایا کو پرانیا کرداجید بیجن Türkiye çok kritik bir seçime berbe helbijartin evki kritik ve dişesi beji civine ki heye masaya şaş ali carekidin dicive jivir peva çebuna her civine ki giringe açılan davalar tişten ku derbarê Demirtaş dozên ku derbasî Demirtaş hatine vekirin her wiha doza girtina HDP bandorekî mezin li vê proseyê dike. Nizam dengê hêjayê yaşar. مثلا یک عالی کرنا پست سر کمر لسر ماسه ششی پرسه که گرانه یک عالی کرنا ویجی گلک زحمته کو کسک به ملی خوب ده ملی اردوغان لگوری همو آن کتان راستیه که هید بیجن اپوزیسیون سرد که ولی خالن کاندید سر کمر همو یا جی برهف بکه دخ بندان در باس ناکه امکان تیدا یا یعنی اپوزیسیون کسک وها بهیس هیا ملی خول ملی اردوغان بدت muhalefetin kamuoyu yoklamaları Ligor rapersiyan aliyen dijbereji lepeşe naha Kemal Kılıçdaroğlu namzeti heri peş ye aliye dijbere aliye opozisyon ne pişti ve deme mijara namzet bune mijara ki gelek giringe Yekem car pişti ve civini del serhen navan nikaş verakirin de diyare Kemal Kılıçdaroğlu zelaltırdı be naha liser navin serokin masaya şaş ali hen nikaş hene libe dere kası diyardı be Kemal Kılıçdaroğlu namzeti heri beheze Dere gişti de eğer ali opozisyonu bir stratejiye ki rast tev bigere yani namzete ki uhan nişan bede ku jahamu aliyan piştevani bigre evi ser bikeve jiber ku Erdoğan o hevpeymaniye cumhuri pir lavaz buye. Başa اف کلشتاروغلو کاندید هری بهز ماسه ششیه لی کاندید هری بهز لسر است ترکیه لکه اردوغان یعنی امکان تدا کسکیدن ببیتا کاندید ماسه ششی میناکی علی بابا جان میناک منصور یواش Naha لسر علی بابا جان تو دانوساندن نینه وک نامزت دیار نابه
هر وها ناو سروکن دن ین پارتیان جی درباز نه دبه اوجی اره بکن جبر و ناو هری زده ناو کلشداروغلو لپیشه لگور راپرسیان ناو منصور یواش لپیشه لمه ميزا شاشالي ماسا شاشالي ده پشتوانن وی زدن نینم HDP دیجی منصور یواشا HDP گوتیا اوی دنگ خوان ندن منصور یواش لی اگر HDP و دنگ درن کرد نین اساس گرتن او نامزد سر ناکه و جبر وی منصور یواش امکارم بدن آلیه کی تباوری ده پلانا اپوزیسیون جبو حکومتی اگر دست حالاته بگرد دست جهه کردان هیا چهار سرکرنا پرسا کرد بتو آلین اپوزیسیون هیا گلو لگور برنامه کو عشکره کرنه سیستم پارلمانتریا بهز لوی داره جبو جواکا کرد جبو دنگدرین کرد هن تشت هنه لی مرف کاره نکاره بیجا همو داخوازن کردان تین جی کرن لی پشتی کو دستلات وره گوهرتن نابه همو تشت باش ببه او جی به تکوشینه دبه به کار دبه گل کرد البته همو داخوازن گل کرد ناین جی کرن لی ریک نو ودبه او ده زیده تر مروف بکاره به باوه که آزاد نقاش بکه جبو جی کرنه هن داخوازان ریوره وکرن ام ده داخوانی هن سروکاندا وان تشتان دبینن لی چاره سره که چار بچار جینابه باشا HDP لسرناو کردان دبیجیتن اون گلیلا یک آلی کرنا کرسیا دست حالاته بش گیریه بدن اپوزیسیون قازاشت که بدن دست حالاته و دست حالات قازانج بکه لیچما حتی نها نوی آلی و نوی آلی هیچ پلانک بو نزیکاتی جه HDP نینه اف لاوازی و به پلانیا وانه یانجی HDP آلی دستلات همبری کردان همبر HDP هلوست خود دیار کربو دوزا گرتن HDP وکر و رد ده کو آلیکاریا گنجینه ورا قد کرن به صادان سیاست مدار نهاد زندان دنه جبر و مرف کاره بیجه کو هلوستا دستلات همبر کردان همبر HDP دیاره در ویوی اپوزیسیون parçaya نزکاتین وان نوکه هفن اوا هنه که دودلیان چه که لوی داره دبی هن لیکولیم بکرن جبو میلیونان کسین کو لترکیه دیجن ده بجارده که چاوا درکه و پیش آلیه که کریارین دستلات هنه آلیین دنجی اپوزیسیون هست دجبره هیه لی هر چند ندیاره همو داخوازن جی بکجی اپوزیسیون کی وهایه دیسا هلوستا پشتی رفراندوما دستوری از بجم نزکاتی HDP به CHP وان را بردوام به باشا جهلا كدن يا برس أفي يعني تمام قرتنا HDP دروجة في دايا إمكان تدا بيشي هالبجارتنا أف مجاري بيتيك آلي كرن وش أخذ دس حالات إمكان تدا يانجي ريت دتشيتن بريا أوجلان يانجي هلا كدن دميرتاش دنجي كردا بخو قازانج بكيا يعني دخوازم في بجم مخابنجي وهاي كرينو فروتن بدنجي كردانجي لسرنا في هندا كاسان تكرن دنگدرین کرد پر سیاسیه همو تشتان دشوپین جخو گلک راستیان را روبرویه دوار آبوری دبه دوار دموکراسی دبه پرسگریکن مزن را روبرویه جبر و به بانگا به هفدیتنا دمیرتاشانج به هفدیتنا امرالی هفدیتنا کی جرزه ده باندورا کی هلبجارتن نکه تشتا کو ده هلبجارتن ده باندورا کی مزن بکه نزکاتیه کی هم سرانسر روجلات ناوراست
و اف جی هف پیمانیا مه به مه پیره ره نادکو اردوغان گاوکی وها باویجه دیاره او هجا ياشار تشتك هيا كردانه هركز فيد بينا حتى روجا ايرو ام هاتنا اوبوزيسيون جبرجلك سدمان جخو باوره او كرسي دا صلاتي افجارا قازانج بكنو اردوغان راكن لت باوري جنيشكا و تشتك لناوا تركيا چه ببا يان بي چكرن ديسا دا صلات همان كرسي قازانج بكيا evet dibe rasta bifşaran em berbehel bijartine vediçin lê ez dibêjim êdî piraniya civakê êdî ji Erdogan cuda bûye êdî ez dibêjim pêşbirkekî mezin jî dê neyê kirin ji ber ku civak ji Erdogan xut bûye eger aliyê dijber bikaribe namzetekî baş derxe pêş şansaki zedeye Erdoğan nine le peşbirkeki zahmete jiber ku devlet be hemû dezgehên xwe ve girêdayê Erdoğan'e eger aliyê dijbere birêkî rast stratejiyekî rast tev bigere ez bên şansê Erdoğan gelek. Bawarê sînaryoya sala 2018 bi qazançkirina opozisyonê dîsa li Tirkiye dubare bibîtin û helbijartin ji aliyê desthilatê ve bihêne ratkirin de egerekê wiha da? Ez biraya min tiştekî wiha nikare bike. Êdî ew wêrekiya desthilatê nemaye encamê ku ji sindoxê derket neçarin qebûl bikin. Ji ber ku civak demeke dirêj e li benda hilbijartinekî wiha ye niha çarenivîsa Tirkiye diyar dibe. Elbet em hêjî nizanin helwesa Erdoğan çabe lê ez dibêjim tu siyasetmedarek nikare destwerdanekî wiha bike. Tirkiye salên dirêj e hilbijartin tê kirin kes nikare bêje eger têk biçe eger şikestin bîne û bêje ez qebûl nakim di vê demê de Erdoğan gelekî lawaz bûye vê demê de hiç nikare bike. ببینن که چه ببه و ها بمینه یان جوی بگو هرتن هجای یا شر آیدن روزنامه‌وان و چاودر سیاسی گلک سپاس